Yama Ghana for Akwaba, Ebrason, and wente Bomaden, ese wo message ni nyina no, wo de befa ehonomo abraye nso ho, na bibia nso etimi akọ enkane, ya bia Facebook no atomo a, akọ esa Bagre Dam, Weja Dam, ene Bui Dam, wo message no eba, de nso beka ne se empanifo, ye ma mo nyina atrase o. Mo atrase o, ekwaso. Kwaso. Me se kwaso. Ana me se kwaso. Kwaso so kwaso. E dey na do ba ha. Me fa fom. Nananum. Hwe oba nananum go fom beti ya yego so te. Sam me me fa fom ande bi. Nananum se dey na do ba pie ha. Nana. Dedi kan mo atenase. Enti de di nkan no ya magana fo nyina atenase kase bo no emu enkyeremu emie. Ye se kase bo no ase amawo a ye ko emfimfie mantamu. Na Nyankopon ana adi Ghana ho afofin ti sade a anka atorentemu a yempese besie ananka asie ni nyina no ene se wokopie mu ewo asen Zambori DA Basic School ewo asen North mensimu ewo finfe mantemu a awe ho sem etiremu a school dan no ankwada ne timu no atete ahodwo ayese kontebe me na waka se wo subrantem bi atimi ato wo bra na enkwada makomako aduonu 20 wonom ati school dem ho na wo mo esuade na eno na wo mukiremu a wo bra wo suframa no eto a jampantro so edi akire no akirechirefo no ho se da bi edan we de se ye nwane emfiri mu ade besie enye na manebo no kirem se wo bra akirechirefo no ene nkwada no wo mu dwane si abonte pepepe be ti se 5 minutes ana jim tim kaja edan no etimi amem agufo a kire se aye aweho se papa na yebu ehomade se edi video no ebetimi akirewo ewo Facebook no eso na so watimi ahwe bie pam na we akoya we hosem a wo mu kiremu a amasese no ehubua ana abo akirechirefo no ene enkwada no a kirese enye asam kotoa na wo mu ekiremu a enam so masese ano sukuda no a eyire guo na nkanyame amfefi anka enkwada aduro wonum nyina edwire gu wo mu so no wo mu ekirem sese de akoya ne se wonum aka enkwada no nyina aboa no se boa mu ade ewo classroom baako na busua wo ba yo Facebook no so aye wurade nka wachira ebetia na nka metimewo mewo sise mi fie wo ba Facebook no so ene school dan no ana sese amem no a chance dan no kwa na wohunu edan ne de wura form aka roofing ne pe ana wohunu wo ba yo Facebook no eso a DLFM 106.9 eno ana wapani a ne din ade Jacob Tete Agbeko wono ana ye school management committee chairman wo de to dan na wo kirem sese ano enkwada no emi baabete enunti amasese ano akirechirefo no wo maka enkwada no nyina aboa no ewo school dan ba akumu a enkwada ba te se 60 ana wo mu egu dan ba akumu firi se classroom na enkwada no betre so ade no amem ewura from ayam adane ateche wo tirem se abanesa no a na ama adekire ni adesua aya den papa firi se eba ne sen ana class 1 wo timi ene class 6 wo mutena school dan ba akumu eba ne sa no a adekire no akirechirefo no ebekire ne sen wakasa no wode adesrede enam kasebo so kwade amagana ban ene assembly no empo ankrankra ene eku ahodo se bi yemfa prayetia enkum eyehuriye enu ntide akoso ne ade a aweho nti no aban no emra wo monsra ban mu na suku da no yemesi fufuro emfa ema wonom na wobra wakasa na wochirem sa de ba ko a aweho ene se eye 2013 no emo wobra na kane mampane John Dramani Mahama ene NDC wo muti abanya so no ana wonum esi eye 6 unit classroom block anse say esi school dan nchepe nanso akamram efri se abai we esusu se enye wono na aban adesi ye enu ti se school dan no akamram asanka ye bi ese school dan no mpo emenkwada ne komu a anka na enye ne se nkanyame amfefi a anka atorente mo yempese ebetie ana yensatimi akan enu ti wopane ne di edi Jacob Tete Agbeko wotirem se wobesere mpanifo se ade bia na wo mo eye no wamu eyi amanyosam no ento nkyɛn na sukuu dan no akane mampane John Dramani Mahama NDC wonom ebesi di ma wonom a esi compound ho no sese akanguram wobusa mpanefo se womo eye ne dan wokyerem sese sukuu dan no ayesi di ama womo a aban we ba ye won pese obeto aso mpo na nkampase abie no sese wuduro ho no mu a emponkyerani ekwa match pass ewo ho sadan so ana nkotre eye preps ewo ho sadan so na empro enhua enso yintontom enkrane ene ntatia ehwa na kirese wonom nyina no wonom ekwa siesta ewo honom akirese aya we ho sempa wotirem se edana na omutim no
na tese eyowo afidie eye death trap nanso wo kan ampanfo amfi nanso na nyankopon na afefie a eye sa to wente mu esi ye no wodasani bi ne ho no mo ne ho timi aka na wotirem se wodesan kra we akwakoma eye Thomas eye Yagorim wono anachire se woya ato wente bremu aboafo panimpa woda no ewo Assembly of Mercy no mo se die asie no se nadmufo amamu a ebayire papapa na wotirem se nadmufo no so behwe no wo mo tirem se enche biada won behwe na yededa no amampanifo na wo mo atimi ahwese ye besi ne foforo anasa patai ane ye besa abo foforo ede ama wonom wei ene nkomo a efri eye Asen North ni kuro ba ko a ye fa no Asen Zambori DA Basic School eba aye arahosem Kwadwo ohunu se the video nsiti okon wo hwa pictures ahodo a eba ye na nyamye ne munukure ni twidi ampo Nyankopon na fafie ente sanka ye tia sempa because ohwe nkwara babura aduonu a school dan se de adu ankasa ya we na ankasa akoye de trap ankasa akoye owu afidie na asum ene abu sanka nkwala etete hwe bia destiny bi sisi ke be yam wo mu nyira bia destiny sisi a chese dan ya tena so na se nkwala na isi wa musu yo na nka dehia ma wo nka bi nhye enye bone nyamfumusu obi anka omo nkwa hwere o ma hwere no nkwa ha dwen ohwe abeka se nkwada no na aye bone ase mfumusu obi a o maye ene ye de ho asotwe twe wo no na so mo frei wono nye hwe Kwadwo won se o me ya bakwasam ye se ye de moja ana chechire wo men enti I think say ye mpanimfo no me hu ne se wo mo pe moja sem efri se calamity no atorenchem ne maya asempanifo ne se bi wo mo nwene okohwe dan ya si ho ade ba kwa atete ne se wo de tela ma ba kwa ne mra wo hwe picture da ho no mu ya pacho ma ba kwa ne mra sisi ya na wo hwe picture ba kwa na wo hwe se de state at school dan anka se ewo mu no in fact asefem ba kwa no a ebutu ho flat ne sa ebutu ho flat ne ma na mra ya na wo hwe se de te na anka sa na wo ba bi sa ho so aso Ghana da che efo ni bi na ekɔ school wa sa dan ne mu ana wo mo a na sankola we mu ase na bedu we dan ni we Ghana de hye we nkwada dem school ebirim ba be pra be ye amampanimfo be ba be ye mese bedwafo okro we no edan we ye boy ho mra na si anya 67 years we no nso na ba bi si nso hwe no nso mo ne nkra hafo nyina ekɔtwe no wono mo trope si akan we no we mu nso na ebo mo tere mo de pa isi Kwadwo nanka me hu ye nanka mpanesi se de wo waka no suro so no what ma se sa hwe eya na history eso wonfaso somewhere 2016 Brema Jamra ewo asikuma wodobem bra kwamense mu eno so akyerɛkyerɛfo ne nkwada ne abata ne tie mu ase eda bia wo mutimo me papa firi sam potem wontimenim ho pa Brema Jamra school no ye kan panifo nti eda no kotere krafa ho na ehihim ebu ye awia gedegedegede ana bukum nkwada makomaku nsia eyam wo mo peche wo mo nam se bi udidi afa cheme eda ne bu ye a eyam nkwada nsia enam no ni 3 weeks and ye ko grade ho nyina sie no eye blocks as say ewo ho enti me no ho we upa me ahomantum obi de baya manyosem na den se krum ha de ye ne o ma na wa ha ye nim de omutumi yo obi de we baya manyosem enti nka wo batan a wo de ne ba akọ school ni won say o me ba wo school misumi wadwumem anka wo betie se eda no abu akasa ne ba nkwada 20 awra ho sama enti se but yankoma Ghana fo because amre san krofo ya no o ma no NDC t-shirt ya waje agunu ko ho o ma no APP t-shirt ya waje agunu ko ho enu nti wono ane nkwakura ne mankwa no won fa ho look at the state nkwada team enso ye wa MP wo ho ne bwa na den MP wo ye wo DC wo ho ye wo get fund GS age instructions ya emu ha se atentewuo nom de ba abonten Ghana Education Service any monitoring team I heard the state of our school buildings in Ghana ha instructions ya emu ha ana hwana madam one pam skirt e betechire to 12 ahụ bai ba de beboa na mankwala na setena mu atumi akoye dia ma wo madisia ne dia you see edrum na bia ase ye hu sase ye pen for o mukita analog minds adwen ya analog in this digital era okomenya ya bro no mo boy ombo mo ya bro wono ma wa adwen se mo mahu na brabo no so awie ndie ne ya kane ne mfe yetire pempem sa na memi hu no enti Kwadwo ha dwe o atete na benden eba ne se a obadwe se bia
I say, oh, because maybe I said, and go for move for here as a mobile juma. So we have a casa fan on your fire. And I know, could you say we are not intimidating anybody? David. As I said, was one to about a bit also intimate. Some professional, no intimate, some room for Jimmy Films from God. Until we are not intimidating anybody. Kwadwo to akase bono yeah, to akase bono so ne yebo edi awuramo e watifido matanum. Na Ghana for de munyina yema ni musem galamse hia se o man Ghana bono. Emperifo gbo homoden akon ase sebe kwan bi o mefa so bia no betu galamse ase. O man Ghana mu map baabi agya ne kwa manafa na so yam kase galamse no o man Ghana abaya dweso o man be yafa bia ne galamse no egusu edi Ghana for ene omu di asi o man maja se ese Ghana kwa ye nsase ena fi no ma yahodo bere o man Ghana maja se akwaya tete pa na kopie mu awatifido matema mekyere ye sapiliga eno no ewo upper east region no sesi ameka sei emebuna hodo omo ho nyina sesi omo nyina tuom ho di aguma sesi ameka sei galamse na omo nyina etu bia sei ai akwakwaya o ha okese pa akwakwa dampotem honom na enkraboto di ye kase bopono so kyeremu anamana wonu mutuo no sesi galamse na omo ntena ba bi mpo mutuo omo ngase be yomaso dwene momo no oman Ghana ana afin su bakana fa so fo hye so hanom ana mabuni aba modea etu foma gude na kwa kodo ese ameka sei Ghana ene eye bakana fa so fo hye no enua hodo a egi bandre honom ache sei etre se Ghana ne bakana fa so musie ni no omotu galamse na tutu ni nyina de free honom na Ghana eye boundary commission ene afi upper east regional security council no akabom atena se adwene ho ahunu sei sana mona mabunu no tu na bedu babunu wa ba ko fa nsuanso bone party abla Ghana for ne sente no wonom entena se nyahwe han ma Ghana for emomoden enkofo ye ne environment to Ghana na afin so eye Burkina Faso for ehye so na no na ye is upper east regional minister ne din ade Hafiz Ben Salah o kire ma che say sana mo na mabunu tu na ya de ba ha dwinye pa mo man Ghana bedu ba bi no wan hwe ni ya bedu ma ko fanta wanta ba to Ghana ana afin so eye Burkina Faso for ye ne yehye no mu apepre betimi aba essence wo hwe yehye na mabunu de di ho no mu nyina ma si ameka say jese ba bi a kire say ho no mu yehye no mabunu tu ho no mu nyina jese o matu ho no mu nyina dia wanam edipes ka akọ na ochem se tabi emabunu madi bi ye moye bia ne sent dia drum mo maden say anamona matu no mo de besi wanom na mama adwobra tumi aba wan hwe ni ba ko fanta wantawa ade bato Ghana ana afin su Burkina Faso fontem emra aye upper east regional minister ekasa no nanum ensem enie in Burkina Faso there are insurgents there and there are terrorists who want to infiltrate into our country and to be able to perpetrate what they are doing they need finance so they engage in what you people are doing so in order to save the people of this country we want to stop issues of this nature so that people don't have means of funding their nefarious activities so please, it is for that reason that we are putting this measure in place so that to save this country and to save the people of this country. We are enjoying peace and we must appreciate the peace we are enjoying. We will not allow the interests of any individual or any group of persons to affect the peace that the country Ghana is enjoying. So it is for this reason that we are particular about your activities and we will not leave chance for anybody to have the opportunity of disturbing the peace. Enwachi ena nsantwefo bi sa warma omutu fo magudi acha se wonom no wonom emfa kwa etese kwan paso omnam koti kwan so mekire illegal madness no ene bi sa wonom se na mo so wan hwa na wo amutu ya enti ebeboa se o man kakraka dan we se mo anya baabi amfa afra nkwa na se Ghana ana afinsu Burkina Faso fo hye so modi atrahye no adan dia pa na mogina sase so ena galamse fo ba ko ne din ade eye Abili Fatah wo kire ma se ono no wo hye se wotu fo magudi a etese galamse no JHS one aje se ono watu ache waya adwuma na chepa papa na abo na mezi ameka se watumi dia ko school nyina wie na watena se etre ma se agudie na wotuo na bona papa ne suku kom na didie mu nyina na no na ebo ne senti se mperifo aka se onya itu anasa echena eno no dia pa na befa so betima nya sika afenso empotem ho na mo no tonto ade nyina ho na mo ba wo no munya oma no aduane senti se mperifo aka ne sa ade a wompa baabi omu ye omu firi ono ma odo ombeko eno so akasa no emu ensem eni my name is Okogyeabour Fatah yeah but there's a movie about 100 we are Ghanaians a day you come here doesn't work in a day you work in a month and you divide it the amount you get you take it away so later a man you can get like 2,000 or 3,000 when you have the luck you get more than that so it depending on what God will give to you at the end of the month like a day you can't get a day like you can't make a day yes so like yeah I'm a student I started when I started with this work when I was in the SS1 so this where
where whenever kid I come here and work, when I get small, I used to take help with my education. So through that, I finished with my senior high. So that year, I have to come and work. When I finish, I have to come and work here. So I work and I get small. I have to also use that one further to the tertiary. I'm in the training college. But it's through this one I get the money to go to where I am now. Even because of this, more people are here. Some are there, are not here. It's through here that where they are. It's through here that they go to where they are today. It's going to be big distance to the society as where we all live. All of us depend on this. Apart from this, there's no sort of income we get. There's no dam. Apart from rainy season we farm. There's no dam around here that they will think that we should go and farm. There's no dam. Nothing is there. Where we get to eat is scarce here. The women only come and sell their pure water. All the farm. Those at the market. This is where they all depend on. This is where they all depend. They make their interest on everything. They make it on this. So if they are asking us to vacate on this, and without giving us another alternative to also go and get something on it, I think it's going to be a big harm to the society. Any awoti ye Ghana mebuna just say ono de when I been say galam say nya de ene chena ene obeja tu de den e de abili fatao eno achi ene samtrafo ebisa eye commissioner general e de Ghana boundary commission no ne de e de major eye general Emmanuel Kotia no so e kire mu so sa na mo ya mebunu tu ne nyame anem no kurani e de ho pa ba sense eye threat pa e de international boundary no efri say e che say enua hodo a pillars esisi empatem ho no ma Echesa Ghana and Afis Burkina Faso for yes, and Mabuna to tuning at the free one of my say, bedroom baby, 1 year. Net you are too for to me to us or my Ghana so about from actually say boundary no cramponesi I can say Ghana Japan but to me adia. But we go for her party about the center and money Mabuno and just and one mutuo no. Essence the more you better make offense to Subone Eddie Abano Swakasano. Yeah, so like I mentioned to you, one, there were a lot of interferences so far as our boundary line is concerned. Some of these activities led to the removal of the international boundary pillars, and for that matter, there was no clarity so far as the markings of the boundary is concerned. And then, because we have quite a sizable number of people coming from Burkina Faso to do a lot of illegal activities here, if we don't take care, once these boundary pillars are removed, some of our territories can be taken or probably can be declared as part of Burkina Faso because these markings are not visible on the ground. That is the reason why, one, we have decided to facilitate the construction of the patrol routes, and that also serves as a marking to the international boundary pillar because just 20 meters away from it. One of the reasons why actually we facilitated the RESEC to come here is for them to understand what is ongoing here, so that RESEC plays a very key role so far as the territorial sovereignty of the country is concerned, especially regions that have boundaries with our neighbors. So we work in collaboration with RESEC to ensure that our boundaries are secure. Commissioner General of the Ghana Boundary Commission, Nedeng Ade, Major General Emmanuel Kotia, and our take Nini. Yanto Nyemenos Ekasi Bono Eso. Aha DLFM 106.9. Na o message no. What the buy a backing card the amount papa if it's Ekasi Bono. Akwese wo hene apakan empendesi sofa. Na yensu sofa eno na ma wo hene apakan mu ye hanti. Kasi Bono ye ji wadwenkyere no ewase. Na Derek Ayete and also Mayado Papa Yeda CP Anna aye doctor aye down blow with the fair brim so apewusika and was say Ghana is going through a tough time with Nana Akufo-Addo and Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ayo yeda se Anna Atenga Kennedy was say wa my konkro Ghana pa ni was say Ghana de bekọ so aye Ghana o na mo mo nipa bone ahye wo ma no de Nyankopon enyi wonom efiri wo man mu kura so bekunkum mu a wonkunkum wo mo osofo kirabo mpa ye ne bia ana wo se wo ma ye nyina adwo emi akwa abapa ne yenkoso na ye nya dwumaden emfa emo Ghana enu nti Atenga Kennedy so ye dase ma yento akase bo no so na yenko yanim yeto akase bo no so akwa yanim a wo pani asabre wo no ana wotu franka de aboa apreto me se mampani ewo NPP Wasono amanyoko no edimu eye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na wapani wonam entoabo mu a wo bonto a ahwese Ghana fo betimi enya sopa etie ne nsem na ebre no so a wapani ma bosumi ne da etoso eye enso no se wo mde kokromotie no ebefam wo mu a eno de ewo Ghana fo adwenem na wabra wo kokasa ye ewo eye dwumadie biase a na kyerese woni ensode no ana na ahia ewo bono mantamo no amade boni kirem se wobra Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wakasa no waka se nyame ya adom na so obedi president ya ensore ahodo a wa Ghana nyina no wo mbetu tax wo de to beto so ama wonom na eno ache no obehwe se na aban no ene ensore no beka bom
na esan se eto no wode ama wo monente no wo mbekọ so aboa na empuntudwuma so atimi abagana na sansam no eba ye no eyete se awie fufuo eche wodrom nti ehia nkwanhia ehia ni nyina no ene se Ghana fo no bi kire se Dr. Baumia we pa enti tax ya waji okrom hai enunti anson ye hu de odi ye nanso ba person sa beje ensore ne tax dia ena kire se bayira ma pa so bedi mampani fire se won samu a wode ba no ene enyan na sansamu a Ghana fo ne kan ye no Dr. Alhaji Mahmoud Baumia asa nya kwanya biem ene ensore no clergies no asore mpanimfo ene asofo na kwakohia e North East region na ene wode to Ghana wechirem se dabi nensamu o kan ye sa nnetie na emom nipa bi na agena no esibone wanka se bi mpo na wode omo wo betua tax na so mbege tax bia na emom de atie ne sa asem nensamu o kan ye no enipa bi anhye da antiase na mpokro no na wo ka di agro na wonye serious sa ya agro ana na wodie enu nti se Ghana for moten sa wo se monfanche na emom enipa bi ana antiase a woje na no esibone ni nchirechiremu ani ensiesie kakra enie to have a golden age of a relationship between government and the church and faith-based organizations. I believe, and I said this the other day when I was, I think, in Bono region or so, when I met the clergy. I said that the church is the foremost development partner of government. Is the foremost development partner of government. The church and faith-based organization. Why do I say so? You look at the number of schools the churches have built. Look at the number of hospitals the churches have built. Look at the number of universities the churches have built and the faith-based organizations have built. Look at the number of people the churches and faith-based organizations take care of on a daily basis. Can you imagine? Just take a thought for a moment that you wake up tomorrow and all the schools, universities and hospitals the churches have built disappear. They just disappear. How would Ghana be like? Ghana will collapse, isn't it? We will not survive in this sort of situation because there will be chaos. You see, so at that point I was joking and I said, people are talking about taxing churches. I don't believe, and we will not tax churches because if you look at the work the churches have done, then I was joking, then maybe we should have actually paid them. Enti enya yeti yeyi eye Ghana mampani abedi akire asabre wotu frank ade ama NPP amanyoko no Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wotrese mamonye na no ensi boni firi se bewi asempane sisa wotamfo wo sua wa asapane wa chia ne pa enu ntinsam wo kan ni nyina no na wodi agro wo se he was joking na wodi agro enti wo ba ye Facebook no so a ene Dr. Anadasu ene wo sere fan ne nyina no ene se na wodi agro wanka se obeje tax nti anampa se obeje tax nampa na odi agro Kwadwo yento aso yeto aso ane yebo edi awuramu ewasame awuku akate ono wa Director General de National Lottery Authority makasa kirema ode afutuo pa de amagana etesa awofo na afi so Ghana mofra afi na omanya emfie du nwatwe na afi titiriu ene wono ma munya emfie du nwatwe ni nyina kirema anamo bia mofra na awofo de biutuo ni nyame anim no kurani wa hwe ba kofa nsuanso bone pa de abra no sete no Wonamba mmade so betumi atwe wono ho ede afiri ho pa okata na wokyerem se nansanya na electoral commission fo bia bato nkrata mu de ato sana Ghana de hia mo afi ne manya mfinhya ne du nwatwe de kro ne nyina no betumi akwa kyerem din se be ya betumi anya kwanya 2024 abato ada o man Ghana ni mo no muso betumi anya kwanya atubi na wokyerem asa nsama hodo mo endam Ghana montri so nyina kyerem a emafando do na anya mfinhya ne du nwatwe nanso afado do na pepe no mo de nkola yi kwaso mo kyerem do na wokyerem se dabi adanya no ne se namben no kasa na wokyerem mu se ekoba ne sa na se abato hyehyeye no na nya no na awofui ene mofra wono mo kwatwerem din wo mra mo numfihye no din nwatwe no wonom edis no wokyerem a enya de ya de pakra okasa na wosan kyerem se emra wo kwatwerem wudin ewo mra wo numfihye din nwatwe ne bedum pempenso obi ne wanya adwuma ye Ghana kyese ebehwe nkrata ma akwa hunu se afi wo mfia no wodum mfihye de osia enso wobakasa wonya nuye eba ne sa pe wobekwa retirement wobakasa mpenifo ne wani ne ye no se dabi emra wonyini kwa wani munya na esa wankasa wo ben wuda ne senti magana de hye munya mfihye ne wotwe ne ho bepre wonom se mo kwa presa mo mfia bekwa ne wesense ene ba bia nkokurafo ne bi mu aduro e wodi brebe o manya na ka wani mo kwa nkene aka mo mfihye ne du wotwe pe na nkaje makoso enjoy ya nanso ne ne wani mo yura ho pa na de ba ne se na mo de ne
mo prese mo banyini o kire ma nya de ya kura de Ghana de hye no wanum entu amhofo essence na mo na mutuo no enya de eya de pakra na same awukui ono MPP parliamentary candidate Edema Kuapia Kuapim North constituency a okwa presa ne sabaka akonwa nso akọ masabadam akwa samra edema ne potem wofo ana wa kire me say anamona mo fra no tu no ebetuma akọfa ha beble na dia ba ne senti odokokobo paga ade amaga na mo fra nyina wanum nya mfinsia du nwotwe ne se free ne kọ abatu ahoma no wonu mfinsia du nwotwe ama ma ho so akọ twere wudin ahwe ne ya na ko fanti so bone e de abrawo e mra wakasa no e mu nsem ni we pushing their minor less than 18 to come in and register. You are, first of all, you are jeopardizing even their future, and secondly, you are pushing them for early retirement someday. If today you are not 18 and you come to tell us you are 18, the very card that you are getting as a voter's ID, that's what is leading you step by step. You get a job, you get employment someday, and then SNET tells you are 60 years. You say no, SNET is lying to you. So you are only postponing your obituary when you try to forward your retirement or bring your retirement closer. So all that we just saying that the laws are clear. People should stick to the rules of engagement. If you are not 18 years, don't get involved. If you are 18 years, be confident. Any awuti Director General the Man National Lottery Authority Sammy Awuku okwemu sem no osi aba ne sana utu o jese ayanokra no aka no ayanokra you see age bia no a de beto abonte no e won sunsunso ma wo kina wodache because see ano yemfa ne se wo 16 years yeah nanso obi abeyo yodium search enchina kotwodi papa pata atale bia ma wa hyenti ai wo body enti se okasa wo 18 kra e bedi e bia na wo 15 na wakwa kotwodi enti dachi bia no age no a wo de twroye no say wo 50 a what won fie no so 3 years atwagu what afri okra what mase enti dachi bia no wo nyine ba no the same date of birth na ye de agu voters ID card ne so ma ona na ode kro no na ye di nim wo enti ubenya adwuma ye dachi no Ghana so emra ne sise wonya 60 years and abekwa retirement enti wo no at the age of 57 years ana wo bekwa retirement efiri say wa ma yati ase say na wo 15 years wo so wo 18 wogi tumu enti what 3 years nago enti sabre no Sammy Okwaya de asem we de ye na etu chema na pa ai waya de ma yemu yensama Sammy Okwaya eye nokura papa we ye nokura no odin ana yeru Sammy Okwaya aka no kapa wahu enti ubo se wankasa wo se there be wunya 60 years nanso SNET ana ban be ka kire se ko retirement because when you 60 owanya enso na bia nkaka 3 years wadanse die ni nyina ye wo document ekita no so wontumi nyi Ghana card ana afin so voters ID card ni free mu da e ka ho na di ho adanse say ne wanya enti wo free mu mfi no ko wonim last penny bi ka se bi kire me o se du pempenso bi na wudi wa woda eya ma wani nji bebre sense na dodo ade bewuo no eswate wo ben wo ben ho wo fie no na eswate wo fie no so wotia na wo ben wuda enti se nkwala na ye o madwen se mo fie no nanso o mani babra se o makwa kwatwero no mudin dia na o monkai se o mo bo owu ato ama o monkwa because wo ka se wanyine ni nyina no na o ben wuda sana Sammy Okwaya se wotia se akwese wo so wanya te se bia 40 years na o football bonti o se football age no about 28 no e ba no se ahonsunsunso ne se wo yade a esen se wo 40 na wo se 28 ntene ye de nkwada adro ana be ma wo no afi no apomudi ni sisi so mfa ma ho yo Ghana de she bebre na akwa mo na kwesi aka ye nche no ma kwa retirement because wo kwe wani mu nyina ohwene kura ohwene mpo e wo 40 years ohwene nkwa brand ba ku bi a last enidi beto odwa wa Cameroon poko wo hwe bemba nimpa ne se de ne nanim aya wanya mfie du nwotwe na Nyankopon kutuo na betimi a chese utimi hu obi enanim ne nanim kura timi twa bootum esni blade bibini da was 18 years da ben ya besatra yense sa ya adwene entina me eduru me birthday bia no anama bo aka no na me didi aka me buda senka medi 80 years na sene menya 20 years enka 60 se me tesoba enti me feel ko me birthday biem eto me kura mini that wachina so ya obafo Michael birthday wachina nti wachina edom ni nyina mre fie ha obafo Michael wodi ni birthday china ne mfia so ba kon te eso ntoro be hu nansa ya na den oben ni wuda
There be jitum so be wona say. Oh, what say? What say? Me to aka se bono eso bayfo. Ye to aka se bon so akoyani mu aye kwa banda mense no emu. Na wapani ba kwa waye parliamentary candidate edema NPP amanyuko no eye Jordan kwa. Wode adesrede akwa de ama NPP NDC ekradonko gum the new force. Wonu mu nyina ese wobesre. Abato na ye kwa akwato no. Womo ema ewiemu enye din efiri se ensem bi wo no mu a womo keka na kire se wo man Ghana somdwe no ye ma no ate anua e wokrom ha wotire mu a wo man eye ba akopɛ na de ba akɔ wo man Ghana nso ye betime di ansa asi ye bo se ye wo eye asomdwe ene se ye makwan ema democracy edi ntintimai e wo ya brabom enu nti wo besre se elections no aye kro no se bi odedeba ene kokoba ye nyina no eye krobofo ma na se obi ye NDC ni a eno nkyerese ne tamfo ene MPP ni sada so na so bi ye MPP ni a eno nkyerese ne tamfo eye NDC ni ye nyina no ye nipa ba ko lemom eya na eyago kansie ane ye kwa akosie wo kyerɛ mu a ade ba ko ade ntokwa eba ene se aya na political leaders no wonom enka enokre wo mu enkyerɛ wo mu akitafo no enu nti eba no sa no a na akwete se akitafo no mom no wo mu ya atamfo nanso na MPP NDC mu mpanifo no de wo mo ya nafofo a wo mu twati ebomu a wo mo nom wo de sanse mu nyina atuda wo bra na wo ne manfo ahia e wo banda ana na wo kasa ana wo kirem se emfinhia na nie aba ya 2020 no enipa mako nwotwe ana kire se wo mu ehuye e wo sa abatuo nom wo de adesrede beko e de ma amanyekuo ni nyina se wo mo nka ensam a ebetime de asomdua ba na emom emojasam de yenyi ntu ba bi firi se wo man Ghana no yeto abawie ye nyina yete ho ese enipa baako wopani Jordan kwa wono so waka wo my Ghana se binya sasampa emu nsem ne afu abatu afi de no se ye limited registration exercise it no be no wa we 15 years dia na ontwere udin ana se wo boro anti ontwere udin akonya abasa ontwere udin ti mese se omonko no monko twere udin ye wi no so transfer so beba wa ma ye twere din na wo baby as se wo bana obetimi so akoye transfer na otimi abeto wa ba e wo bana ye besere ntokwa kasakasa ne ntime hwase ne nsembia fi ha no 2020 afiri ya besere ajobre yanse sa no man ebe TBB ewo banasa se qualities ya adventure yese no yonko nye baby ba kwa na adane ntokwa ne yide se de be ya bana man so so timbia ya 2020 2024 ya begaze no bana de monkasa imu bi enti eni ayeti yeyi eye NPP wo so na manyuko no opani bako a wo pesi go gire mu ekwamra se bedafie ede ma wonom ne din edi Jordan kwa ana wonon so Kwadwo wonon so aka se bi ensam a ede nka bomu beba ye mo yensam a wonon so waya ade say ya na nka ye pe o ya tena secret ni yeyi ni nyina pie sa na wo ya de pa na ya pa ho ntoma na ya boye nsema ma. Oh yes. We ya de enya nso na ya twoto de ato anwene ya magana fo nyina hu adapa. Ya ye pe no kre. That's right. Ana obi o ka no kre bia nso no secret wo yipie. Wo yipie. Enti enyi ba ko mpie. Oh yi ba ko pie. Nti wan kan no kra me you secret na. Ayu ne ka ko. Wo secret wa ho. Me ka chan. E dey secret a. Me ka chan ta ta ma ka chere me se. Oya man se adwuma we ide nti one ne yili ni ja ye ni se. Ono wo kwa anajo. Nti bi wo ha ewo man no abafiri nti obai na be ma foforo ne yele no eda Catch me you ma mo me kusia ya ma kusia na wo de bedan ya yi secret e pia asema me kusia o je a de bokre mfa de mfa and friends ma papa ne kai yen so na that's right and okre wo ma na waka no bi abone nkose ye to abawi a NPP NDC nipa ba ko okwa de ba ko a e kan ne se onu mani atekeke ye omo kasa bonto omo keke nsem emu nya ni nyina no mo wie prema kwahia baabi oh yes na mo di bom omo dwale bom biom baabi omo ye bom fefe mo wie na mo de otan abatu atemamufo no so na ye tenta ye no ye kunkum ye ho wo ye ho sekan omo dada ye omo de adwene na edi agro da bi omo na ada ye ya na dada ye ho na de ye kan se ye nka na latin ye kan na twi nti omo nte omo temu Ghana for nte omo tepa me se omo no wo sono ni kire na efra wo mani o what am I say because you see NPP ni NDC omo nyina ye nkonfo ba ko yi a wo mo wie radio so a obekọ no ebu akura mpo akwadwo yi hwe political commentators ne communicators no ebi asa NPP ni ba ebi a won kitaka o NDC ni de ka beba wo ma po radio discussion studio discussion no na ba kwa ma no nonko left
upon so ma ko studio fo aka nyina wie na Ghana fo atwa ye ntirima ye ko ofie no na mo te ka ba ko mu e ko fie na ye ti fie na utifie e bro ho se e twa ho se kan tena ho na mo hwe ani mu tena na fo adwen di agro tena wan kasa wo da che ko yo na wanya for gas ni bi ato when na de nyame anim nukure ni apaka kire me se ni saka bia no pa yes na enso ni mura ni ntimi ato for gas pa Aje wa ma for gas pa me for gas yin asa for gas enu so ya bibido na bia na wo ba wo yo ro fa wo je be hu comfort wo lu ani so ogan wo ba wo ye serve heavy eti say obi beta na say ebi opeso wo ban so fere ya kwamba na obi enu wa wo beta akwa ba de sia do tobi ya to akase ba no so ne ye bo e de awura ma otechi ma no wa bono matanim na hanom ena National Deputy Director Edema Traders and Artisans Network ne den ede ya Belad Muazu Suleiman papa ya kasa ejrema eya frakatwini Edema MPP amanyokro no kuto ya so ena san ya mampani abede chire Dr. Mahmoud Bawumia kopiem otechi mampotem honom ekohia magazine fo so mo wade papa de mamo pande senti ababa 2024 ne de Samu pobi obetimi aboa pa maganda mpuntu atumi aba monto aba fama me Dr. Mahmoud Bawumia me na betimi aboa na Ghana bedima koduru bo sasa asene so na papa yi kasa ejrema Anamo Dr. Mahmoud Bawumia kopiem honom bo modenya crafted stealing wheel dishani se papa wona babia ebetibia na okeka oh mama msitia no me na me ye mate me dia metia chire de de say mama msitia babia Dr. Mahmoud Bawumia fa bia mama msitia no mama msitia no msenie sitia na waka aka na so me na je na atwi ena mnanti ba modenya ye sitia na kama pa chese uba Facebook no so a DLFM 106.9 chese sitia na kura Dr. Mahmoud Bawumia chese nya sem kuma kura papa yi chese na ni aje sere sitia na open no e bono for dia sene so ate papa yi otwi anyasem kuma akura yesi ameka sei one na etwi ka no na anyasem kuma na papa yi ka sei chirema je sei sitia na emebu ni sha ni nsem na ochirema ze omudi ne hofew wane mo gro no ho papa je Dr. Mahmoud Bawumia wo se de ono anga sei ka sa je sei mumfa sitia ne nsem nyina je sei niam a wo ye no esre pa ni mebu na adwene ho atena se ehunu se dabi de papa ho asre de sent mbo wode ya ye sitia na de ahye nsem de ba hwe Ghana for ye sitia na kura papa je sei otwi pa wa etetima je sei anyasem ketu amanfo bo mu nsem ma no pa je sei obehwa said your body trinko na okrasiti na nima jase enyasem kuma akra Facebook no so de kan wan hwa na hunti wodi anso bebo awura mo DLFM 106.9 be on Facebook no so de kan wo so betimi anya bi ne wa hwepa de ama ye ne angasa ye managers ahu ye ma me ya de nyina mebe na ba mo de video de sene jase o se Ghana fo nya bi na mo hwe na dance die afa kase bo no ho no munsum nya bi na mo hwe na papa kase na wasa chire Dr. Mahmoud Bawumia wa yo mampani ambe je mfe bebreni Ghana man ya shamonsa ena Ghana ne manyina ya basa wo bibia abeya afi ne yemfa sitia invansha nsem enso ansa na wotika na chaje je Ghana fo sika se woye mate no enti draba ni na wotwika no enti aso de ye ni nyina wa hu ana edi babinesa draba na bra anso ye nyamfa mate mane ntwi bia na okata na ochire mse man Ghana titu ne kabu prema time woni mtwika na edi babia mate fo no se draba ne bra otumi jade man mate ne wono tutwi Dr. Mahmoud Bawumia kai watwi papa watwi bia na so Ghana fo hu ana papa bia wa adiama Ghana senti no de okay kan nyana nya de betimi aboa e mo ne sam trafo gaza na wotem se tapi Dr. Mahmoud Bawumia ya so wa hwe yehu de betimi aye ne ma wo ye nyina bibia ne wadi adanse ase wo no ye de o manga de se wo nsem a wo betimi aboa ma Ghana etimi akọ bocha asase ne sente no Ghana fo nyina wakam se mato aba ne de ya monko mampenda da John Dramani Mahama onu kuto ni nipa obetimi aboa na o de Ghana akọ bocha asase nso o kasa no emu nsem ni Vice President Ghana ni na Japade na sese ni wa kwa black belt of the president the president dia say ye share juma wa ye ni ni pa ni kitahudi university ya mami and then magazine for no omo so majuma say wa madola wa ye di papers wa ye di nkura ko juma de o meti ji kura di tun juma kura o nya amu kira di ku e wo magazine ko mu omo so mu say o mai no e di mawa emwa magazine na ene usu say university ya mawa ene tetima ngoti sesi ya nkwana upedia ra yebe mawu ene oba ye no gudi shenuta ofri wo no udi esire te upesti ya wa ye si anti kwatina udi tasiri eno ne ko tetima abon tisuni magazine onu wo ni denja me na president His Excellency the Vice President of Republic of Ghana they shouldn't reduce the Vice Presidency into that kind of level as say if ya show no we had omu communicate to you this will mean so omu communicate to you say omu sire no kufose ope ko ndatina so ganga ndo nko na Ghana ombe ngunyama Eni awuti National Deputy Director Edema Traders and Artisans Network eya Belad Muazu Suleiman ene no oko na dia efri techima ho so apie mu no university na na ekura ya papa Dr. Mahmoud Bawumia chesenya sem ne hu fifiri pa
Say steer no way no. Hydraulic ni bia. Nti amemu ayeden. Ka na bedwane pa o. Emu ayeden. Bass ni bia na. Because we steer we na. We ebebo nshika. Menyi ni say trotro cars ni bia. Steer we na so wa. So wa. Nti na chere say artisans person chere say steer nkwa na so pa dia. Bra ba jira ko. Onye ni wotwi ne kama pa. Na ne hu fifiri a chere o si wa yi hank ni be pa na nim. Fifiri pa ya ba na say. Steer no more than. Ka me ka chere steer no more than. Ba Kwadwo ense bi say no. Some Ghana for some almost some panty and men finish kukuam. Enti over our liar could I say, oh, Yansum Womo. Oh, your best more. Oh, no, Babu for that pain. Oh, Iriachi. Over my liar. Over My liar said it was me 3 years. Over your liar. Me, about the only two na ya the permanent on can with money, and you are book ready a womb to bad. Now, who call for Babu for? Oh, no, Babu for that pain. Oh, Iriachi. Over my liar. Over my liar said it was me 3 years. Over your liar. Enti ebusia over our liar kura sense bi say no yema Ghana for enti na apakan GH atena se agoprama so nsem fentem from ye de ba ye wie so anakire se ye de sofa na ye nso sofa no ato am so ensem ne nyina no ye ba ye bebo no tofa e de amamo nti ye be sam na nsem no e de amamo eye ekura se nkomo ne ye ebusia me zamrane no me zamrane no wo ye den me bonfo enne de zamrana ah me zamrana me kasa me kan ye no wo zamrana kasa no DL News. Ebusia yansa mo bibiala John emo bibiala kwaba Mfambra DL 106.9 FM kasafidie so ene enwumre no nsia kasebo so mreredo sa gudie mu nsema wo so ayaboabo no ebusia yede ebeda na hu ne ko ene nieba ewa gudie mu nsampi na egu yampro so a yede eba Ghana gudie mu nsamo and of course nkrofon kroso de latest any exclusives no na yaboabo ani nyina no anwumre yede eba beda me amede nsam na ba no edian meje so no eya Yesu ano de hye Apakan GH the Blessed King and tentam so I mention someone say I'm from Fifi and from I mention say I'm from Fi Wafu under 17 zombie championship na nyame yadmo na esha se no na Ghana na ye host to Frederick Champon Black Starlet management committee chairman wakasa omo target omudira under 17 Wafu zombie African Cup of Nations and it's a one betumi qualify ko do final so I'm qualify no mo do final ebeboa mo metuma qualify e dia ko under 17 African Cup of Nations proper nankasa. Our target is to make the final of the world because we make it final and we qualify for AFCON. So he do final because the finalists will qualify for AFCON and the qualification to the World Cup. It's a final and necessary commitments for the good but the main target is to qualify for AFCON. Frederick Champon Black Starlet omo management committee chairman ana watenen kan one sam from no 30 years okreku Ghana Football Association omo president no wakasa o se football industry no ye nyina ye de akwanya no abase ye football no ye nyina ye beka ye ntoma abom na ya ba ko na ya boa ma ye football na ye se abafem no ya revival no o se ye nka ye ntoma mbom na ye stay together sana be ye betumi adrive ye football no to destination ayepe. Well, I've always said that the football industry has offered all of us the chance to revive our game. And I've always said that it will take people with the same mindset, the same commitment and passion to be together, to stay together, and to drive this football vehicle to the desired destination. Katia Sokraku Ghana Football Association President Anna Watenen Kano once from the Yamfa and Inchemo Accra Hat of Bobo Konakaphobia or say never say that until the bones are fully rotten. Nancy and the two and him say Hat of Folk head coach Yafena Abubaka Watala Aquacocan Semi Nansawa Aquacana and they say in the Hat of Folk and Neno and Crawphobia Eki can some very good players now some say Omumba bro and on Abubaka Watala Casas Ebusia
Abuma sansem no kan wan kase management no and a polu two players ni bi adwen na mom na asem no kan e betumi kura ba ne say players ni bi within the players no and a two players na dwen say ene no momo mbobo no enti sansem na nkrofo kika so kan management no wan kan management and watching so no o se nkrofo bi kika say high season kwawia obepam 11 to 12 players o se sansem no so no kura bi anim so me see obi political command in front of management and board that man is a player people inside the group of political man that man basa because we can't say obi say coach after the league was over 11 players and not 12 players. If you can't say Ujumamu end of the this year, no manager no say over 12 players. Only say one only. Abubakar Watara Amananswa Otwaso Echiremo Eri Tujate Waka Obesa Kanibium says season ya ebe no players obekwa perform abano obe form a ebru wo so enti ne we Salif Ibrahim Dimaya na woni akofa player fofraba obe make sure say ne player no de ne ba no obechi ho Misaka say mi fa player abaka so folk that player no so oni level bi fa no o mi level na o chemu but and all no fa no we didn't hear it no ne friends ampedu Bubakar Watara head coach Adema Bobo kwa your friend house of folk na coach no ni mo bi ntuefo sanse mo kike players na be bona bro bruta inti onya abotre na Ghana players na de ya momo cham so sa o kika sanse we amasa on be bon abroma ya pamo Bernard Ezo former NCC chairman Adema team ya friend Kumasi Asante Kotoko o say his Royal Majesty o tun for say tutu akaribiam ni team Kotoko no bosom se oba na we player o ya management member na oba som na osom bosom ni yedia bosom ni be hira na mo ya wadwen se oba no abebo abro abedi Kotoko team na abro and ya bosom so de o ya de tie na o tua oka Kura waka and all the other course of Tonwaka or so would be any why and not just a show now some be on the top because in another time on cancer and maybe your cancer Kotokono and your bomb who do some Kosia and I don't have a top. Enti Kotokono ye na Japadi when or dark say no pam anything and I'm Japadi on the Bernard Zo, former NCC chairman, Adema Tima, your friend Kumasi Asante Kotoko, and I want to know Kune Krakramono, Bernard Zo, at Twanin Samsonodi Tuja, Senansena Kotoko Timono, or more performance in Enquires after some visited his Royal Majesty, or 247 to his Royal Majesty, Eka Jones, so man Genia. Team no onwa beguno no afre GF4 no aka chomo no ene ama players ne mo asesa o mu win games omo course ya promo kutu ni se enno na Kenya players na ama o masesa o se mo bobo na mo se na anye ya na me pre etuo no na de me gumi team no de ya no so se me hu se enipa no yes na ho no mo so ni na ho ehwe ama ye wi asem okane mbem o ka se ye so Bernard Zo, former NCC chairman, Adema Tima Feni Kumasi Asante Kotoko, and Watten and Kanabusia MiPROMO, Ewan Crofon Crosudia, Bobo Kwa, your friend Real Madrid, Akache, and Yedi chair, a Brantia, your friend in the Luka Modric, a legend, Adema Tima friend Real Madrid since 2012, and we see a Kandima Real Madrid, Wabono Modi Pa, now a Brantia, our 38 years, Niakika Kona Brantia, the Uni Sawani, now so stone and one hours. Over to Yesina Kai area team my friend Ramadi Namono Ramadi Akachen se Bama baby one being in a season queria contract extension on Luka Modric Epeno Omo Nyoma Drinse Omo de Ebemano Niayeti is a Nientia Real Madrid decided se Luka Modric contract no Omo renew no Bejano Kwa Amana Konese number 10 years in a Luka Modric Eshano Real Madrid for Epe area Mabrantia your friend Kylian Mbappe Lotin I had one some Edema Casemiro a player at Manchester United last season and of Real Madrid by now so and it's a like it's a season queria or befiti my friend Manua or Saudi Arabia clubs out on a show interest or munyana or more penonia sorry sono and then you may must a big game there basso our England non so yana sa game no basso
Tottenham Hotspur at Tom Stadium normally Man City at the Abweni Arsenal for no munyina monkom nkoto dwani na mompae sene be Tottenham betuma win game no na matumi agi league was Spain La Liga na yesi akansima Edison Osasuna ashaba ko Sansona Real Madrid ashaba ko na fenso about 7:30 Real Madrid ameka omo asem yi omo ne Deportivo Alaves ene bebo ena no twenu Girona ene Villarreal ebebo busu amenyina we so na gudie mu nsema meboaboa no edebelo na yimre no me fancy me amede nsamre ba no edi ameje so no aya yesu ano de hye apakanji the blessed kisam radio Okogyeabour take over na ode sofano ato so de amam na Okogyeabour ushia has coach na no watunifo se Ghana de otaki cancer mi say for players one ombebo wa broma ya pamo munya no nkeka nko so woni ma ya ka che on say yeah oh na den munya o se keka ko Dr. Pabobo keka ko o de keka ko na no oye hoho ana oye hoho Africans esa nka obi bona mane se krom ha no aba no krom ha no ye wo ebe kesie bi wa ha no wa amfa anya djuma obebre yesi dompa krotwi amansa wi aka no asakrama botra onyayemtu hey radio ya gopo omebo abroma ya pamuna oni mo mamu a ana utie se do se kanu a mami musa raba ise bi ankofo yi wa ye kakra na na me no ho miensa na wonu wi go wi nkwan se mu jitum dada na I made it for jitum na yintum ka wo de woni wo asem ye busa no because a very long time ago story Ghana and some football some no ekita ba kwa 7 to ba ya go musa ejisa go benu no wo growa kokura won okaza Ghana ya Ivory Coast officer ya Ivory Coast e hono e nipa net wa han so Ghana for net ya urade asemo enti o parasi eturo for us won fa o pa won card ono abeka empenifo ka se me se kan ho eje ne ho firi abofra nsem enti ye kana so ntia do pekura ono aniti no kodwo onye dai ontwa firi so ontwa ngotoni kura obi anya de opekura o chakwa uti o sha ne kotodi 0534050199 and 0593406565 ebra so se de sofane ebra wo na samu ayebisa wo nyina no eni o se wo my Ghana etifido epoye upper east se gadam safe wo no wo motua kwa koduru se wo my Ghana ene Burkina Faso ahye so nyina no yetu atutu pillars ni nyina twagu empenfo ebo wo ne se de ekwaso ne betimi de wo hawo kese abeto Ghana ene Burkina Faso fo ntem gadam se nsem Ghana yen kan sei mamente wonka ne ni nkombo 0534050199 and 0593406565 ebe kakra Jubilee House wase ani ebetu gadam say no ma joy pole mo fa se papa di na do me plateau for want to say whether you come home gelege enti ye gadam say sansam no kakra yo mo woni mo mekeke menti wo mo woni ho nwa penam beso ye mam so woni okay ene mamenti wo mo woni ansa na watu aso okay I want to warn everybody in this war. I want to warn everybody. Why you people say that because of me, children produce the cost now? Are you disrespecting me? Why you don't say because of me, children's produce are now expensive? Hello, dear Nyakura. Good evening. Hello, good evening. On Timenka, Madre. Papa. Yes, sir. Good evening. Papa, yeah. What did this? Nyame Adam sa kwade. Papa sa kwade ni. Ma menti on fit my community 11. Papa. Galamsey. Enye yen penifo na no mti galamsey no. Omoguno. Na fe de njina kodu Burkina Faso. Sa gofo ni do omo nti asewasi o. Papa ye be huwa na omo de terrorist. Abegu Ghana. Na fe Ghana ye hu be bia ye fe
Ghana mpanyinfoɔ no ɔmo bɛyaa na afei yɛyɛ ti ɔmo anim koraa no na yɛpɛ dɛ Kafra Madre Wafa. Yay, Jane. Ose? That's right. Yeah, for gangster cat, ya wote mkurano soso, hiapa. Maminti umfre santo. Maminti umpacho. There is no way I'll make me a stop for galamsey. Galamsey, Papa, and the boy. Because I could find the crab and no catch say 20 years stop for galamsey, ordinary neighbor too. This is a 20 years stop for galamsey and a custom. Why are they? Maybe our Bobuano. Oh, what I can't say. DLFM 106.9. Papa. Yay. Me pacha ku father can't say. I can't be able to make what tree. Hey, no one can stop here with that situation. They say no way they Ghana for. And Tiabana Sanwa, I drink ready to say when it will be a 1 day until so who will bring a door, no more much more drink. So what's my dear? Baby, I'll pass away in the Anwa and Sa and Tendia. What a woman in Twabado. So I need a video to be a. Listen, my Tom Cocromotino. And you told me I don't come papa. May I say good evening? Good evening, I don't know, Papa. Me fast be. Oh, the door for back up, or fast grade, you don't too. I just say. Shegelege. Yeah, to us, can't to us, no pelewa. Jane Galam said, all about a day, young day, Kuma. Galam said, dear. And then you for a one or more, ya can't see it. It's no more than didn't come, because for the for no more, almost 30 and no more for my dear. Medas Shegelege. Yes, what nickname no Shegelege. Young one, be unready. Good evening. Good evening, Papa. We did this out for me, friend. But the FM do because I see Atomic go to some good. Dear do my mentor, they say, God, I'm saying no, what dear Drew, but can I for so for years so? Of our coaching one patrol, which a JBN which is Yassi. Because I know in Penofona can movie. Let me cast and say, a gun ham now, gun up. I don't major don't want, I couldn't compensate. Into a prince of Kunuba, in their chimney. But I say, men so made us say, Ebusiamin to me for a friend for no ebium. Ye best remo adamoma ye kwan na yemfa dwumadie no ensi ewa na Kofi Taylor de ko Facebook no eso ema wonso witimi nya behwa ye kire wadwe ye dase ye so a hitman wode awoso no ebeto amoso fiti sabre ya kwapem se ye nondu ebebode eye awoso me akenkanfo bienu edi a mejeso eye Ghanaian cat ya meeting kura wo Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy Yada munyina se anwumre yi ama munyina mu enitie yekọ DJ Hit Madison standby na ne nana mana kwaba opele mame uko mia wa finofu mame oh mame mina mi busa na